sita musule sia sende sidu pakaboro lako mintu siulu solanasa lante penanda bisaran na puang matua umpama tanna pena ulendui channel YouTube ya KB Bahasa Toraja ya tu kadan na puang matua la tabasa lan atu yate dia lalamai Efesus pasal misa angka pitu selako sang pula apa Efesus pasal misa angka pitu selako sang pula apa dolo la tabasa tu kadan na puang matua mai komi ta masambayang tontong bangkan ni makure sumanga mati olo malabi mi puang matua tang leluk tu dia napak kaboro mi sia ka masuk ka makuasan milan katuangki pagari kani dio mai salah budangki tu tang tore-tore da dilatte katuan iya pasti patok kani urangi kadami opuang ada ikan ni ulendui pena masallo lan sangan na puang Yesu ki masambayang amin. Tu tapo banang ung kabutui kadilabakan diona rarana ia motu kadipadean na mintu kasalan si turu kakapuan na pak kamasian na Efesus pasal misa angka pitu na ipakondi na kuah pamengan kiangga kapua siulu solanasang tu tontong di pakaboro lan puang Yesu Kristus biasa terangi bak tu mak dinden duka antama akada kumua ia anna masuli alin na tumisa apa tantu mandu melo matoto siak yang gak kapuah anna ia tu si marawan na alinna inang manasa na sanga tau kumua tang melo tang matoto sia tai anak kapua angga na ya moto anna ia to mai si marawan na nenek na pak ben punalabang tau sia biasa duka na pake si misa tau umpekan tau senga anna alli tu la bimasuli na ia tu susina to tumandu buda umpogau ia temai susi siulu diolu pasak bak tu pak balukan tu na pahang bak tu na katonganan di lampenan na kumua misa katonganan tu yan na to bak tu misa kameloan siulu tu di pakaboro lan puang Yesu Kristus ia tu tanga susito yang mau misa tanga tu si lekoran bak tu si balikan tanga kapatonganan na to sarani bak tu tomak patongan lako puang matua lan me pak basanta dio nakadan na puang matua lan atu yate umpamale soy kumua ia tu kasalamaran bak tu katuan saya lakona ia mau misa pamengan tu tang dikaratai sia tang na alli torotolino sangadinna pamengan pak kamasean ludio mai puang moi sidi duka tak bang rata na ba atu boyo na tolino lan tu yan na to apa ya moto anna ia tu Paulus ma akada na kuah ya tu kadilabakan na torotolino dio mai kasalanna sia kapatodo tintingan na ia mau misa pak kamase tu na sorong puang matua lakotolino si turu kasugiran sia kasundunan na pak kaboro na puang ya tu pak kaboro na puang taek bang anna la siangga kasugiran lino beran na ia tu rarana Yesus Kristus tu mangka tibolo di kuah anna dilabak tu kasalan bak tu dosa na tolino anna si pato untarimai tu kasalamaran ludio mai puang matua siulu solanasang tu tonton di kamaseilan puang Yesus Kristus ya tu kasalamaran manasa pamengan na puang matua tu taek na ola rata siatang dialli taek na olai boyok ta siatang ngata apa taek ora ya anna kumua tangkyang gak tu yan na to belan na ola kamaparisan si ondong pi kamatian na puang Yesu belan na tae bang pakulena sia kapaisanan na ondong pi kakuasan na tolino la unnappa i sia untarimai tu katuan kasalamaran iya to anta tontong si pato ya moto anta tontong la si pato ungkure sumanga tongan ni sia la taparakai melo tu kasalamaran iya to sia anta tontong umpang ke itu puang
lamintu rolangan katuan ta, anak yang gak tongan tu katuan kasalamaran ya to. Sia misa pasanan lako kita kumua, la tapataru sia, la tapak pangadaran lako mintu batita, anak yang gak duka, tu mintu soyanan katuan ta, sia soyanan katuan na, dio olona puang matua. Amin kadana puang. Tamas sambayang. Kure sumanga tu kadami. Mi papisanan lako kami lan atu ya teh. Ya tu kasalamaran pamengami lako kami. Tu si patok laki kure sumanga. Sia laki papisanan. Pabata mi sa pamatan mi tu penangki o puang. La umparakai sia umpa pisanan ni lako padangki. Dan sangan na puang ki puang Yesu ki kure sumanga itu yan na to. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua. Tontong kipalaku kuma tapak bagian nih. Saya subscribe i. Te kasugiran pak kamasena puang lako kita. Kure sumanga puang tontong umpasiria komi kamarampasan.